Politics le Thu Thar Thlirna episode somruk pariat na kan lo lom le veka chu tunjo ma kan thlir ho ma sakber tur chu United Nations Security Council thutkhom chu New York khopuya August ni som pathian ni khan nei ania hian thutkhom na hian Israel sarkar in sipai chakna manga Gaza ram pungpui lak an tum chungchang an ngaihtuah hoa atlang pui thuin heta telram ai ote chuan Israel sarkar hmalak tum dan chu mipui paisoi lo ten na sataka an tor beldono wangle thisen chuana te har satna lian tham jok te a thlen le an hlawa wangin tha an ti lo thu an sei chuaka he UN Security Council thutkhom hi United Kingdom te France te Slovenia te Denmark te le Greece ten nei an rota wanga nei ania United Nations a hian UKI James Karaoke chuan Israel in Gaza sipai chakna manga nasazoka be pui thlak an tum chu thul le se an du thu asoya heta thu soitu ram ai o rang te hian an soina hian atambera hi chuan Israel tena Gaza ram pum pui sipai chakna manga an lak chuan khulai ram boina khu zual lam apananga tin mi pui poi soilo mitam takten tu na ma har satnan to lain har satna lian tham jok mi hring te chung thleng thei ai na sa jok thleng thei ani wangin than ti lo thu te le Israel sarkar chuan he hmalak tum na hi thul se kongdanga remna le bonna an nei theina tura dap jok tura an du thu te po an sei chuaka United States IOA UN Security Council a tel Dorothy C chuan a soidan chuan Israel le Hamas te inkara inka hayom theinan anram United States chuan theito pin palai na a tho thu asoya Israel thawang ron hawin Israel chuan he boina hian inka hai rotna an poma amai ro chu Hamas ten he inka hai rotna hi an pom ve theilo wangin tunan boina hi lakal zel ni in asoya Hamas ten mitang an kolteron chua du ni se he indo hi voina hian ti to pani thei to ang chu ti in kal khom te ma hian asoya asoi zel na chuan US sarkar chuan United Nations Security Council chu Hamas ten mitang an kolte an ron chua thei nan nor zok turin angen ti asoya chu ba ka Hamas te chu ral thuam an chelekna te ban san turin UN Security Council chuan an nor zok turin don lo mi ti in Israel thawang aron hawani United Nations Security Council member ram te chuan Israel an dem ringota amai ro chu an ngai tu angai ber zok chu Gaza tan puina pek tul tak chu UN Security Council tel ram te hian an ngai tu le silawa United States sarkar chuan Israel ne na tangrual in Gaza hian tuna hian tan puina na an thok mek zok ni in US palai hian UN Security Council thutkhom a hian khulai Gaza ram boina chungchang a hian Israel thawang ron hawin khovel ram rang tena an dem kara khan he boina lo chuana chan tak chu Hamas ten in ka hai thutlungan zom ve du tlat lo wanga ni ti le heng ram Israel dem tu te hian an ngai tu ngai chu Gaza tan puina tam tak mamonia engma heng ram te hian tha tho an nei lo zo ka chu wang chon thil ngai tu ngai zo ka chu mi pui te tor na khu ni ti in Israel thawang na sataken hawani Palestine ai o atel Riyadh Mansur ve thung chuan Israel sarkar chuan United Nations Security Council member te thu soi chu enga ma angai lo ni na soi ve thunga United Nations Security Council member ramten Palestine an thlop chu lom omatia ma se he an thlop na mai hi tok lowa ataka an chet chuwa he indo na hi an ti to pangai atia Gaza tangin Israel chu anin la chuak vek turani tin a phutna tin anin lak chuan nuwa Palestinian Authority ten Gaza ro rel na chu an en kolangai ti in Palestine IO tel Riyadh Mansur hian thu asoi be bokani Israel IO Jonathan Miller ve thung chon he thutkhom na hian member te tong kam man chu moilo le uchuak tak tak atam le ti in asoya Israel chuan Gaza aum len an tum lowa thil ti hlotlin tum panga an nei zoka chungte chu he Israel sarkarina malak na lian tham zok anei tura hian Hamas teral thuam chelek ti topa tin mitang te chua tir vekte Gaza tharum thona ti topte Israelin Gaza ram ven himna an kuta an da tele mi pui en kol tu tur sarkar din te an duwa chu sarkar ero chu tu na ro rel lai mek Hamas te nilo in tin West Bank lamaro rel tu Palestinian Authority te po an nilowanga mi pui ina an rin thei tur mithiam technocrat chantia i khatiang ang mithiam bik te khan he Hamas te ro rel nei thla kan ni huna chuan an en kolanga
Gaza rama hian remnele muan a om de on zo kani ti in tran mun aron khawvia ram sang tenan soisel na kara Israel ai hotel Jonathan Miller hian thattakin an ram aron chan vele thungani Israel ai o hian United Nations Security Council chuan Hamas ten ral thu man chelek chu ti top turin ma an la turani zok don lomi hetia Israel sarkar dem lo hian heng poi khoina ron thlen tu le tu naral thuam chelek na sa em tu Hamas fir fiak pol te hi an ral thuam te tunga remnele mun kong ron zo turin United Nations Security Council chuan an nor zok turani ti in ram kal khom te chu aron karve bokani panina chuan Israel ram a Hamas ten an kol mek mitang chung te chuan August ni som pasari hian rampuma nor an hoi hot dona an nor hoi hot tum chan hi Israelin indo pui kami Hamas ten na indo akal pui zel an dodal na le Gaza rampum pui sipai chakna manga Israel sarkar cabinet thutluk na in ati lotlin vai chuan heng an mitang Hamas ten an kol mek te tan hian apoi donu to kachu wang chuan an chung te hian Israel rampuma August ni som pasari hian nor an hoi hot donani tin heng mitang chung te mai ba ka hian political party te le pol roi tu tam takin he nor hoi hot hi zom an be seya tin an thlop thu te po party chen khat te chuan ron soi to a tin hei ba ka hian i private company ti te labor union roi tu an ti te point he nor an hoi hot hi zom an tum thu te po an soya Israel sarkar in nasazoka Gaza be puyan thak chuan mitang ten Hamas te kota om mitang te khan an nun na ta na poi thei do na chu wang chuan an chung te nung dama mulen du wangin mitang chung te hianin Israel sarkar in atuna be pui thak atum hi tilo ram turin an nge na kan video masalama po kan ron soi to a heng mitang chung te hi an tang na khop meya tin an mani thlop tu le ron troi om tu te po an nga chho em a tin eptulam pang point Israel rama an political party eptulam party te po khanin heng mitang chung te tran chan hi an ron thlop pui thu te po an soya tin heta hian thil ngai tu ngai du pakhat om chu Israel sarkar ina Gaza rampum pui lak tuma sipai chakna manga be ta tak tak ni sela heng mitang chung te na an hlo thon em Hamas te na mitang an kol ten hi an ron that chimi vek theya tin chu mai ba ka an ron chua du lo te ni phei chuan an chung te nungdama mu te po an be seilawa tin tuna mitang an kol mi som nga ji nga hian mi som ni pathum bel hi nungdama la om nia ngai an nia tin chung an chung te ruang te po chu mu lowin ariral mai ang ti te pon lawa chu wang chuan heng mitang te au thom mitang chung te au thom hi chanchinthar lu ve chho te zel ni apathum na chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan August ni som pathiani chanu khan chanchinthar lakhom tu te akom na Israel chuan Gaza a Hamas te thachakna ti top tur chuan nasazo ka be pui thak bak tu thlan tur dang an nei lo ni na soya an thutluk na siam chu Hamas te ne na anin do mek ti top na thaber tur ani ti na soibok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian chanchinthar lakhom tu te akom na hian i an ma ni tol chung mi te kom lutuk lawa hei Khawvel ram sang international news reporter ho te ma he press conference hi akawa sap tongin thu asoya tin PowerPoint presentation ti mangin he Israel sarkar cabinet ina thutluk na siama atang kaina turtele an thil tum sang te kha e chiang takena shilfiani Benjamin Netanyahu hian Khawvel chanchinthar pong tu tam takin Gaza no pang ei tur tla chamte antar lang thin chu Hamas te Roman na ania Hamas te tha ti chaktum na lam ania hei Hamas te na Israel sarkar mai an ti bal theina tura an du thu sam thilani wangin Khawvel chanchinthar pong tu sang te na no pang ei tur tla cham thala kan han ti dar vel hi chu Israel mai ti bal tum na man rom mai ania tia Israel sarkar chuan Gaza hian tram thlentir an tum lo thu asoi boka Gaza a hian Israel sarkar chuan indo na nei mek ma sela tran puina hi a thon lut renga chu wang chuan Gaza hian tram thleng lowang atini Gaza city sipai chakna manga lak an tum hun ero chu engma apsoi chuak lo thungani Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan social media athu soina video tar langa chuta chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu Hamas ten nen anin do meka aring zo to lo nin aron soi ve mo maya achan po Hamas ten chu
Israel sarkar chuan be tak tum lovin a vo ringota an vo awang hian Hamas te hian an thu te ron zukin mitang ron chua du ta sela indo chu kan ti to panga kanin sa singanga Hamas te chural thuam chelek le turin phalna kan pe ni ringot dona ne na chan kan du tak chon ana theyang barin tharum manga Hamas te kan be angai zoka tuna Israel sarkar an ho tu pa ber Prime Minister Benjamin Netanyahu hmalak tum dan hi chu Israel sipai te ta na ne na chan tak theina tur thil an ni lowa chu wangin kan Prime Minister hi ka ring zo to lo ti in thu deng khong de aron chak choka hei hi thil mak ve tak te ponia Bezalel Smotrich hi tuna hin Israel sarkar a finance minister ni masela tuna Prime Minister nilai Benjamin Netanyahu ten an hian political party pakhat an ni lawa party sang an nia tuna Bezalel Smotrich te Paul hi chu National Religious Party Religious Zionism anti te an nia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu kha Prime Minister a kumsang ni somni pahnia lak lu ni don khan trangrol sarkar adina chung trangrol sarkar atin zinga party pakhat chu Bezalel Smotrich party te hin nia chu wang tak chon sarkar pakhata ngani cabinet pakhat ni ma sela an ngai dana kha ain ang lo ve the ni ti kha kan han sawifiah tel ni sela an ni Bezalel Smotrich te Paul hi chonin Israel mi judami te hi uchuak taka tana khatiang ang ngeni leiluak lutuka judami te an lo din chu theina turle an dam kho chu theina tur hmalak du Paul khan ni wangin an du dan hi rum lutuka chu wang chon tuna an Prime Minister ina Hamas te do me ka hianin achemuangin achena lo atizok ani chu wang tak chon hemi Israel Finance Minister Bezalel Smotrich ate Europe ram tam takin an ram tlo phal lovin ngeni khatiang ang khapna an ram atlo aron tlo khapna te pokha an chu oya chu wang tak chon ani hi chu ngeni du thil du rum lutuk le Israel judami te ta na thil tha du nia ain hriat awangin a toy zongin saptungin han soila ngeni juda nationalist lutuk ani awangin an Prime Minister te po hi arin zolo thu hi thanem ngai thu ron au chu puini te puina ngai thei ome palina chuan United Kingdom te France te Italy te Germany te Poland te Finland te le European Commission te chuan thu chu in trom siamin US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin te August ni sompanga Alaska anin muhuna Ukraine sarkar ayo tir ve ngei tha anti thu anan soya an thu chu hian Khawvel ramri khamsa chu ti luina ti danglam ani turani lo anti bokani heng ram te hian Ukraine chu ral thuam le sum le paya le ram dang te ne na anin dor ton na an thlop zel tur thu an ron soilanga Ukraine sarkar thawang ron hawin an thu chu ina soidana chuan tuna Donald Trump le Vladimir Putin aten in biakna an nei tura hian Ukraine chau nilovin Europe ram pum pui sahimna angong theidona wangin Trump le Putin ate in mu huna hian Europe khomol pui himna po an ngai tu telve angai ani anti ani kanon soito thenang khan United States President Office White House lam chuan Trump chuan ram pathum United States Russia le Ukraine te nena do kan khata in biak na nei adua amairo chu in biak na chu Ukraine President Zelensky po atel ve ngei aduani amairo chu Putina ngen na wangin United States le Russia chau hitun truma hian anram hroi tulu te hi anin bedon ni in alang ta kan soito ang khan United States President White House ngani President Office White House lam chon Zelensky po tel ve nge sen dua amar chu Putin hian du tlat lo wangin ngen na aron siama po khan he anin biak na hian Trump le Putin chau ni sela Zelensky chu tel ve lo se tiang chia ngen na siama wang khan Westan tak po hian Putin a biak an du si chuan adu dan khan zom ve angai hun te po atleng chodon ni te poina langa hemi chungchanga hian United States Vice President JD Vance chuan interview anei na Donald Trump le Putin te hi Zelensky chuan adu huna nidanga alaron zom ve theidona lom tin soya asoi zelna chuan tuntruma Donald Trump le Vladimir Putin te in mutura hian Zelensky tel ve chuan thila fel lo zokanga thil a boi theya chu wang chuan tuntruma hi chuan atil rem lo ti in aron soita Zelensky point Thu Thar Thlirna Ukraine tel lo thutluk na Trump le Putin ten an siamani chuan chu thutluk na chu thil thi le omze nei lo ani ang aron ti pokani Trump le Putin te in mutum na Alaska ram hi tunma chuan
Russia nuaya thina nia kumsang kazret somruk pasari khan United States nena dollar makta duai sari le point ni in Russia hian ashala tin he Alaska ram hi Russia in ngatinge ashal kan ti chuan Russia tanga khomol puidang va en kol kha thil hau tak tak le thil boi thak takani wangin United States nena hian kumsang kazret somruk pasari khan an lo shal to nia tin Alaska ram chunga hian ro rel na in thak te om fawa I ro rel na ingeni pum hlum ka tiang ang state pum pui pakhata han om tlang kha an ni lo wangin ro rel na hi chi chom viawa atoi zong in soitai la kumsang kha jakwa somnga pako khan Alaska hi United States somli pakwana tan chiar telani ta chawani tu thlengin heram Alaska ram hi United States sarkar nuaya alom tarenga he muna hian Russia point tun ma an ram thin te lo ni wangin in biak na nei hi an poiti lem lowa tin hei ba ka hian Alaska ram hi Russia tang point alla lowa chu wang chun rei lo chunga thlona thlen the ni wangin Russia sarkar thu pong tu chon US sarkar in Alaska Putin le Trump paten in biak na nei an run rot hi lom takin kan lo pomani atini tin Alaska hi Khawvel ram sang sang te ne na United States ina indoor na konga po hian mun poimo alo lua photo thina Joe Biden na US president ni lai khan kumsang ni somni pakhata US le China sarkar roi tu ten Alaska hian in biak na an lo nei to boka Khawvel chanchinthar an lo lu ve hat to boka ni khamitum po khan pangana chun India ram kan lo lu tanga Karnataka Chief Electoral Officer V Anbu Kumar chuan Congress roi tu le tuna Lok Sabha a opposition of leader of opposition ni mek Rahul Gandhi ne na August ni som pathian ni khan hriattir na thonin kumsang ni som ni palia Karnataka Lok Sabha in thana vote ti chingpen omti asoi chu afin fian le kha thelu turin ashela heiba ka hian August ni sari ninga ni po khan Karnataka CEO hian Rahul Gandhi ne na tho hian Karnataka vote nei te ming chin chiana le electoral roll ti chingpen na satak omnia soipo affidavit manga sawifiah na thon turin hriattir na alo thon to bokani Rahul Gandhi hian kumsang ni somni pali Lok Sabha in thana khan Karnataka Mahadeva Pura biala vote nei mi noi khatle zani somnga te chu an vote ti chingpen sakni na soya Karnataka Congress President le Deputy Chief Minister ni mek DK Siva Kumar point Rahul Gandhi thusoi hi thlopin August ni riat khan vote ti chingpen a chungchang hi Karnataka Chief Election Officer nena hian enfiat na nei turin ngen na alo thelu to a DK Siva Kumar hian Mahadeva Pura mai ba ka hian Karnataka pumpuya hian vote in ruk sakna le thil ti chingpen na athleng ni na soya hemi chungchang thu soi hi Chief Election Officer po hian DK Siva Kumar nena hian finfian nan anei te zia ka thelu turin hriattir na alo peto poka Rahul Gandhi hian kan hriat theu angin le kan video masalama po kon soi to ang khan tun August ni sari ninga ni khan New Delhi a chanchinthar lakhom tu te akom na Karnataka state chunga electoral roll ti chingpen oma vote nei ngeni mun khata chau ni lo mun thuma vote nei te tin vote nei sa pai bo sakte tin vote nei tena vote an thak thei natura thil ti chingpen tam tak a oma wangin Karnataka Assembly Bill kami Mahadeva Pura Bill khan BJP ten chakan tuma wang Lok Sabha in thana khan he vote hian ti chingpen ni ti lam hoin asoya hei hi Election Commission of India chu nangai thu tak le chu wang chuan Rahul Gandhi ne na hian heng election kai noya vote ti chingpen omnia asoi hi engani afin fian na tak tak anei le nei lo ron en tir turin hriattir na ti hian an chuata a tin hemi mai ba ka hian Karnataka Chief Ministers Siddharamaya point vote ti chingpen a chungchang hi an State Law Department in an lo zir chianga nga atulangin dan mangin ma an la don ni in aron soive bakani Karnataka Election Department lam hi chuan Congress roi tu ten vote ti chingpen na sataka omnian soi hi thubil chian dol lo le an mani thil chin chen an database a chon chu tiang buina an mu ve lo thu an soi ve thung boka tin BJP lampang po in hemi Rahul Gandhi tena Karnataka state a vote ti chingpen na satakom nian hriat hi an
thusoi hi thubel chian dol lo le fin na tak tak a om lo ni in an soya tin election commission lamina anin sawifiah na po Rahul Gandhi an I fin na an nei nia soi Mahadeva pura biala vote nei tu pakhat rani ti kha voi ni kha lok sabha in thana khan vote thlak non nia soi hi election lampang chin chena chuan voi khat che vote thlak ni in kan lo chin che ti in a sawifiah na te po anon nei vele boka engpo ni sela Rahul Gandhi hian he Karnataka biala vote ti chingpenna a omna saklu tuka hian rampuma po Congress Party chun kan video ma sa khan kan non soya August ni som pakhat hian an party president Mallikarjun Kharge howin Congress Party chun rampuma hemi chungchang soisel na le dodal na nei turin hmalak dan turan rel don ti te po kan non soi kha engpo ni sela a hun lo thlenga nga Congress Party tranchan hi Rahul Gandhi te tranchan hi adikem dik lowem ti chu election lam hian anon sawifiah thei turangai ani aporukna chuan election in than chungchang kai hnoi thobok Bihar Electoral Registration Office for Bankipur Assembly Constituency chuan an state BJP hruaitu le Deputy Chief Minister Nimek Vijay Kumar Sinha chu voter ID pahnih anei le vote mun ni anei chungchanga insawifiah turin hriattir na an thon ve boka Bihara eptu hruaitu le Rashtriya Janata Dal Party hruaitu Tejasi Yeda Fachuan an State Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha chuan Assembly Bial ni Lakhisarai le Bankipura te vote anei ve a hemi chungchanga hian Election Commission chuan ma alangei turani ti in alo soi chuak to a hemi chungchang Tejasi Yeda Fatu soi wang te po hi niang election ho tu te chuan an State Deputy Chief Minister Nilai Vijay Kumar Sinha hi insawifiah nan August ni som pali thleng hun an pe ani Bihara hian vote nei te enfia me ka nia vote nei tam tak pai an nia hemi wang hian Eptulam Party te chuan India Parliament ta po tuna for truth common nei me ka hian hemi chungchang hi soi ho an lo ngiat to a Bihar hi kan video masalama po kan non soi to thina kumin kum top lama hian in thlan an mabaka State Assembly in thlan chumi wang chuan Election Commission of India hian vote ngen nei khami voter list kha ti tharan tuma wangin tun tuma hian special revision kha angchi kha an nei me ka chuta chuan mitam takin an vote nei te an chana tin athen te phei chuan an omna bial te aloin sona khating ang khan thil sang sang thil diklo tam taka omni an thriata wangin eptu lampang India Bloc Congress kai shroi tangrol pol te te me ang khang hau khan tun parliament for truth khom apo hian sei ho ngia tin ro rel na an au boina sa hlea sarkar lampang hian hemi chungchang a hian soitur kan nei lowe Election Commission of India thun hnuai nia anti vetlat poka hemi Bihara election special revision nei me ka wang hian Supreme Court apo hemi du lo tu te hian in thu boyan thelu ta Supreme Court point angai tu lai me ka nia thutluk na la siam lowa chungte chu nia hetiang ani mek laia an State Deputy Chief Minister Nimek Vijay Kumar Sinha chu voter ID mun ni alo nei tlat mai boxia Abdulam tena an pu na hi thil dikani ta em ni ti te po chu riat ta kom ta kania engpo ni sela ain sawifiah na hi August ni som pali thleng hun pe kania wangin ain sawifiah dana zirta point an Deputy Chief Minister hi alo himbi kreng em himbi klowem ti te po chu ala riat thei tura ngai tai la pasarina chuan India Prime Minister Narendra Modi chuan August ni som pathian ni khan Bengaluru mipui van tlang ma thu soina India ram chuan sumle pai lama mason na nei turin chak takin na thok meka malama pan meka Khawvel ram economy mason ber pathum ni turin theitop an chho ti ina soya Prime Minister Modi hian Bengaluru Metro Yellow Line Project Phase 2 at thot ni na chengvei bel che sangsari za somruk senga thotur ahong boka Prime Minister hian India ram economy chu kumsom pakhat kalta chung khan Khawvela economy lian ber som na tangin pangana athang man ni na sui boka Prime Minister thu soi hi tun hnaya United States sarkarin India laka chia za somnga aronti punsak chan let nang dewa ngai theiania mithiam tele chanchinthar hanjir chiang tu ten an soidan chuan United States hianin chia mangin India ron rek tumma sela Prime Minister thu soi atanga alo landana chuan
India chon hetiang shek tumna awang hian zam don lo athang zel dona India ram economy chu athang duang zel zokani ti in achang le tani tiang zong in anon comment ve bokani pariat na chuan Bihar boka kan han lut lenga Bihar hi kan han thlir fo na chanpo kumina assembly election an nei thei tura rin ania kumin kum top lamai chon assembly in thlan hian ma chon don ania ngai ania tin Bihar hi tun ma tangin chanchin ngai nom tak tak hin nei ve rim rima tin hei mai ba kain tuna sarkar lai puero rel mek BJP te tan hianin tun rum assembly Bihara an in thlan an nei tura hian eng tin nge an din mun aron lan don ti te po chiang taka hriat an du mai thea hei BJP te hi hindu sakho ngani choi lar du tu te an nia hindi tong mang tamna Uttar Pradesh ate Madhya Pradesh ate chuan sarkar an nei to ni amero chu hemi hindu ngani kulmu hindu zom tu tam takte hei India marlam le India chaklama state lian ho hi chuan tu noi da vekin du ni BJP hian amero chu Bihara hian an mani hlang hian BJP hian in sarkar an na siam ngai lo chu wang tak chuan Janata Dal United tenen tu na hin tang rolin sarkar an siam meka an chief minister po Nitish Kumar ani kha chu tianga ni meka wang chuan Bihar chanchin hi thlir hi a hlo fowa ti chuan kan han soitum tak chu Bihar chief minister Nitish Kumar fapa Nishant Kumar chu apa nungzuin politics a azung lut don nia soi atam hle meya angkas ni som pathian ni khan Bihar khopui Patna mun sang a poster an tara hemi anma ni vai tonga Nisan samvat anti poster kha anziaka chu Nitish Kumar fapa kha Nisan alo ni boxia Nisana han ngeni ming choin he tiang poster te hi siam ani an tia amara chon mani party JDU lam chuanin anin sawifiah dana chuan Nisan samvat ti chu be seina thar ti na angania an chief minister Nitish Kumar hlotin na sang te soiho na tura ngeni mi pui pun khom an ngoi hot tumna wanga he poster hi tar an nia Nisana nen in kai noina anei lawe an tia amara chumi tam zok tele chanchinthar lokhom tu terin dan chuan Nisana ming han ti lar na turatan thiam taka tong kamaron che chuana poster ani e ti in an ngai ve boka kumin march thlapo khan Nisana hi Patna khopui mun sanga a ming choin poster tar te po alo ni to boka tun hnaya Nisana hian an apate party JDU hroi tu lokte nen thla an la khona te po mu tur om nuala hemi wang hian politics aron zong lut ve don time ni ti chu zona atam hle meya Bihara hian Nitish Kumar hian tun ma tanga lo soi chu hei sapronga dynastic politics anti pate politician an ni wangan fapate na ron thlak zelang hi adu lo thu kha alo soi to thinani amero chu tun tuma Nitish Kumar an afapa Nisana hi politics a zon lutir atumani ngat chuan athu soi tun ma atlo soi thin pa le fa ina politics ro rel na nin thla chong zelang adu lo thu kha engeni atang zo topic don lo mi ti ngai dan te po alawoma engpo chuni sela Nitish Kumar hi kum upalampang to nia tun assembly in thlanba ke chu te po chu pe to lo mai theni chutiang din mun ni wang chon thak tu ro chu mo hle ti ale lam zong a thlir chuan angai thei vele pokani ti chuan apakwana chuan India Parliament a for truth com nei mek chu ni ruk che hun om to a sarkar lai pui chuan het for truth com chung hian bill poi mo tak tak the National Sport Governance Bill sang ni som ni pangate India Port Bill sang ni som ni pangate le nakzal helpol te engeni enkol na an enkol na ponelo nakzal helpol te hmalak na tur dan thar te tin van sang lam zirbing na space research bill te pass an tum don nia soyania anon kanon soitong khan eptulam ve thungero chuan parliament ta hian Bihara khami electoral roll en fiena an nei mek chungchang soyan ngia ta wang khan rorel hlei thelo hian eptulam ten au boi renga heng kara hian sarkar lai pui ina adu bill te hi pass an ni thengem ti ro chu zona om thei takania eptulam chuan kumin July thla parliament na phartak National Sport Governance Bill sang ni som ni pangale National Anti-Doping Amendment Bill sang ni som ni pangate chu tun for truth ko ma pom ani ma in Joint Committee of Parliament in lozir chiang le phot se ti andua sarkar la mero chun en non ngai zir chian non ngai to lawan hriat awangin tun for truth khom chung hian
he bil pahnih hi abik takin kaltlang pui an tumru le nia soyania parliament a hian eptulamten kan soitawng khan election commission of India in special intensive revision anei mek a bihara khami thil diklo tam tak aw mawanga soiho an ngeta parliament ro relpo hemi wang hina kal tluang thei vak lo kan ti to kha chung te ni wang chun heng bil te hi an ti ngani an paltlang zo ngam ti chu hunin la ron shrilanga assembly in thlan mamak mek bihara hian kan soitawng khan special intensive revision hi kalpui mek ania he special intensive revision hi kan hriat na ti zawa han soi bel ta lekela kumsang ni som ni pathum nulama voter lisa dalu te chu khole tui dik tak an niam ti tele an ladamem an thi tuem ti te khoi huna chenge an ni ti fin fiana sarkar pompui thlap lekha an nei lo chon pai tura ti an nia hemi wang hian vote nei tam takin vote an nei lo pha theina hun te po a om theya tin vote lo nei mun nia vote lo nei te mun ni ai tam vote lo nei te po en fia a chin chuat le theina hun tur ania wangin election lam ho tu te hi chon thil thatak ni nan ngaya amairo chu kan soitawng khan eptu lampang te ro chuan hei hi tuna BJP sarkar lai puya kai an kai roi sarkar hian eptu lamte an chaklo theina turin tul lo takin special intensive revision hi strict takin an kalpui ni in an soi ve thunga bihara special intensive revision nei ngei po kan soitawng khan parliamenta soi ho an ngiat ba ka supreme court a he tu boi hi mi than hem ngai than khaten an the lut mek bokani ti kha kan han soi thar le ni sela tin hei ba ka hian election commission of India hian bihara special intensive revision an nei zon hu hian manipura po electoral roll en that le na be pui hi nei an tuma hmalakna te po aum chho meka tin tun parliament for truth khoma po khan home minister Amit Shah khan special intensive revision hi manipura po nei niang ti lo soito tin kan state thenom tripura lampang po hian BJP roi tu te hian in an state a po special intensive revision nei hi an du thu an lo soi ve to boka he hi inga tinge BJP lam hin an du tak rio kan ti chuan hei nam tlem zok te le sa kho tlem zok te hi dan lo ang dewa ramdang atang ron pem lut hemi abigin Bangladesh te khatiang Muslim te identity mu mal nei lawa ron pem lut tam tak hi an ve thina wang hian henga wang hian India khule tui dik tak ni lem lo te po vote nei hi tam tak nia ngai te po nia chung te chu en fia pai bowan ni theina turin special intensive revision hi man tang kai ni chu wang tak te po chuan sarkar lai puita na thil thatak ni si kha eptulam tele nam tlem zok te chuan an dodal na sa hle thungani chung te ni wang chuan hei mizoram te po han soi kai lekela ral tlan kan nei tuk maya ral tlan tam tak te po hi party chen khate mo mi mal than hem ngai ten MLA te khatiang VC te an lo tin theina turan vote ngei don awang te poin lo thun du pol te po kha ve thei ania khang ang chi te wang khan electoral roll han en no na han uluk tak han chin fel hi chu thil tul tak ani ve theina lai te po oma tin chu mai ba ka document mumal nei lem lo te tan chuanin he thil hu purom tak aniang ti te po kha kan han soi zau ve ni sela hemi chungchang he thui tak soi tur oma amaro chukan video te a sei lutuk lo nan tun tuma tan chuan kan du tok le photanga kan video te min lo ngai hlut sak thina kan lom me ma kan channel la subscribe lo te khan khongai takin subscribe ti khalo met ula tin comment lama te po kan ti dik lo te kan soi sual te tong kam kan han che sual te tam tak te in ron soi fia thina kan lo hlok puin kan tan than na tur tam tak omani ti in ron soi na enga hian kan lo hria kan lom ma comment lama po worle zul zoka min ron fui tanga kan ti dik lo te min ron thil thin turin kan som le chau